Nou, ek het net voor die breek verwys na netjies so skoene en aantrokke en jy gaan nou verstaan waarom. Want as jy nog nie planne vir Valentynsdag het nie, moenie verder soek nie, want jy kan by 'n spoggeleentheid aansluit en terselfdertyd 'n verskil maak. Ek gesels nou met die voorsitter van die Down Syndroom Vereniging van Pretoria of Tshwane, Magda Lourens, om meer uit te vind oor die Valentynsbal wat 'n spesiale fondsinsamelingsgeleentheid is om mense met Down syndroom en hulle families reg oor Gauteng te ondersteun. Baie welkom hier by ons, Magda. Goeiemôre Elsa, dankie vir die geleentheid. Goed, vir diegene wat nou nie weet nie, wat is julle hoofdoel by Down Syndroom Vereniging Pretoria of Tshwane? Ons as 'n organisasie wil graag hê dat deure moet oopgaan so ver ons gaan vir persone met Down syndroom. Ons probeer in al ons dienste wat ons lewer om ondersteuning te bied aan persone met Down syndroom en hulle families van die dag wat 'n baba gebore is tot die dag van cradle to grave, as ek so kan sê. Ja. So deur al die verskillende ouderdomsfases in hulle lewe wil ons daar wees vir die families. En ons doen dit dwars oor die stad, in al die areas van die stad, waar ons ook al 'n oop deur kry. Daar gaan ons. Goed, so waarom is insluiting, waardigheid en onafhanklikheid so belangrik vir julle net in 'n neutedop? Ons wil graag hê dat mense 'n vol lewe moet lei. 'n Persoon met Down syndroom 'n vol lewe moet hê, 'n kwaliteit lewe moet hê en aanvaar moet word oral. En dit is wêreldwyd is dit so dat persone met Down syndroom ingesluit word in die hoofstroom, in skole en in die werksplekke en ons wil graag hê dat mense geleenthede moet kry sodat hulle lewe 'n lewe van meer kwaliteit kan hê. Goed, so kom ons gesels oor die Valentynsbal. Wat kan ons verwag? Dit gaan nou 'n lekker geleentheid wees. Wanneer laas het jy nou lekker aangetrek, mooi aangetrek, fyn proeversete geëet, lekker gedans? Ek kan nie onthou nie. Nou maar presies ja. So toe ons sien hierdie jaar dat Valentynsdag op 'n Saterdag is, toe dog ons net, jessie, ons moet 'n plan maak. So ons het toe die bil by die horings gepak en die geleentheid gereël. Ja. By Monte de Deo bied ons dit aan. Dit is so 'n fantastiese plek, venue. En hulle is ons so goed gesind, dit gaan 'n heerlike 3-gang maaltyd wees en dit gaan ons gaan heerlik dans, lekker musiek. En dis 'n geleentheid waar jy kan kom lekker jol, maar lekker bietjie uithang, ook die hare laat hang en sommer net dit geniet en in terselfdertyd 'n verskil maak soos jy vroeër gesê het. En ek dink dit is presies wat vir my die belangrikheid daarvan so mooi vasvang, is die feit dat jy jouself kan gaan geniet terwyl jy weet jy maak ook 'n verskil deur daar te wees. Presies, ja. Kan jy vir ons so 'n bietjie meer oor die veiling vertel? Ja, ons het 'n klompie veiling items wat ons geskenk gekry het en ons het 'n afslaer wat spesiaal vir ons die veiling gaan hanteer en ons hoop dat mense sommer hulle hande diep in die sakke sal steek om vir ons te help om daarmee ook 'n geldjie in te samel, want ons is 'n NPO wat net op ons eie fondsinsameling projekte moet staatmaak. So die fondse wat ons insamel gaan dan vir al ons dienste en die veiling gaan 'n groot deel daarvan wees. Uit die aard van die saak weet ons dit gaan swaar met mense, so maar ons hoop regtig dat ons daardeur ook 'n geldjie kan inkry om die fondsinsameling nog 'n groter sukses te maak. Absoluut. Die venue op sigself is baie sprokiesagtig Dit en is dit baie klink mooi daar. omtrent na 'n spoggeleentheid wat gaan plaasvind. So die groot vraag is, moet ons dan nou aandpakke en aandrokke gereed hê vir die Nee, geleentheid? dis altyd so moeilik, maar ons sê dis formeel. Goed. So as dit nou beteken dat jy jou beste klere in jou kas moet uithaal en wat ook al jou beste klere is, dan hoop ons dis dit. Dan dink ons dit sal reg wees. Ek weet nie regtig wat 'n pak hoef te wees vir 'n man nie, maar dit kan 'n mooi ten minste 'n das. Ten minste 'n das. Definitief nie chinos en jeans nie. Maar en die vrouens kan maar lekker optof en hulle self mooi maak of nog mooier maak. Ja. Goed, so waar kan ons meer inligting in die hande kry en kaartjies koop? Goed. Julle kan ons kontak
die maklikste om te sê is die e-posadres. Ja. info@downs.co.za. En dan gaan jy uitkom by Hanlie Swanepoel, ons bestuurder in ons kantoor, en sy gaan dan vir jou verder help. Daar is ook 'n telefoonnommer, ek hoop ek onthou hom reg, 082-532-8177, maar ek weet nie of mense dit gaan onthou nie, maar info@downs.co.za is die maklikste. Hulle kan ook op Facebook gaan kyk. Daar is heelwat posts wat ons daar gemaak het, skus vir die Engels. En daar is heelwat riglyne daar ook hoe om by Hanlie uit te kom om dan jou kaartjie te boek. Ons het net nog 'n paar daggies. Dan moet ons die finale getalle deurgee vir Monty Tadeu. So ons het tot die naweek. Goed. Baie dankie. En ons is seker vanaand gaan groot belangstelling wees. Dankie. Nou ja, dis tyd vir jou sport. Arnold staan slaggereed en dit met 'n kolf in die hand. Nou ja, nie heeltemal nie, maar dis amper. Dankie Elsa. Goeiemôre. Arnold Geerts hier met vanoggend se sport. En die SA20 het nou net klaar gespeel en een van die manne wat werklik waar diep spore daar getrap het, weer eens vir die derde keer, is die Eastern Cape Sunrisers se Aidy Burrell. Hy gesels met ons direk van daar onder af. Aidy, thank you so much for your time. Really appreciate it. I do want to ask you first off, what do you ascribe your success to with this third win in the SA20? Well, I think we've been quite fortunate, and firstly, thanks for having me on the show. We've been quite fortunate in that all 4 years we've had very good teams. There was an initial cycle of 3 years, and then we had an auction, and I think we did very well in the auction, and we managed to get a really good balanced team for this year, and I think that balance proved right, and in the end we were able to lift that trophy. So I'm really fortunate to have such a good balanced team that we're able to put on the park every single game. Aidy, we hear that so often from coaches. I'd like you to try and explain to our viewers what you mean when you say balance. What does that mean for you and the team? Well, in South Africa, I think there's a good ratio between spin and fast bowling, and so we generally have 3 quick bowlers. Mostly we played a guy called Adam Milne from New Zealand, and then we played Marco Jansen, and then we played Anush Nolkier, and then we sort of had Lewis Gregory as the 4th seamer, sometimes Luta Supramla. So we were able to play 3 main quicks, and then we were able to play 2 spinners, at least 2 spinners, sometimes 3 spinners. And so it's a good balance between seam and spin. And then we were able, because we had so many all-rounders, we were able to bat very deep. So we had even Sen Mutusamy, who's recently got 2 test hundreds. He was batting 9 and even 10 the one game. So, we were able to bat very deep and have this balance to our team. And coupled with that, we were very good in the field. So we were able to support our bowlers. So we sort of ticked all those boxes of being the balance being right between spin and seam, but also being able to bat deep. So that's what a balance is all about. I think watching it, obviously, the best SA20 so far, and I bet you it's going to be even more better and improved as the line would go next year. But what was good about it for you and your team this year, Aidy? I think the support around the country for all teams. I think the 6 teams are really good. I mean, two of the best teams on paper didn't qualify, and that was like, every single game is high pressure, and you're playing against very, very good opposition. I'm really humbled to come out on top and win that trophy when I look at the other teams and what power they have in their teams. It's really quite impressive. But around the country, there is support for all the teams, and I think we
we top that list with our support at St. George's Park. It's been exceptional. We really do have a 12th man kind of on, whenever we go on the field at home, it's incredible, the support. But around the country, I think the support and the interest, wherever I go, there's a lot of interest, and people that I didn't think even knew about cricket have shown a lot of interest in this. Eddie, lastly, before we wrap up, I noticed that so many players who play against each other these days chat on the field, and that's because so many of the players play around the world with each other. Has that really rough edge to cricket gone? Is that something that I've observed correctly? I think there's a lot of friendships that exist, even between countries. There was a lot of English players here, and because of them playing in the leagues around the world, but also for their countries against South Africa, you get to know each other. So sometimes you're teammates, sometimes you're adversaries. But I think there is a friendship which is new. But I don't think it takes the edge off. The players really want to win, and every single time it's a lot of competitiveness that comes out on the field. Sometimes it boils over in the wrong way, but certainly I think there might be a lot more friendships than in previous years, but I don't think it takes away from the competitiveness now. I fully agree with you and I hear you. Eddie, thank you so much for your time. Absolute honor to talk with you. Best of luck for what lies ahead for you in the near future. Nou, Elsa het vroeër genoem dat dit Wêreldkankerdag is en daarom gesels ons net hierna met Cancer. Bly ingeskakel en as jy mooi daaroor dink, word ons almal daardeur geaffekteer.